Good morning. Ngasigi card ki messaging minor se ko ngasi leba po po numit ki number ahamba do ko lebo ki number se 69 lere aduga kala da na angang bo gumba kai gumba do minus season abi be ko ngasi yoina keno se ko angel numbers aduga machu ko lucky color aina hire se basi gi numit sigi yoina ko adu kwa amara card hum katang sok chare yo card hum se dagi amma khanbire se ko card number 1 card number 2 natraga card number 3 ko admaina tawro ko adugi matungda ai ngasi goina afaba timing so hapet haijarage ma'am da ngasi gi oina timing afaba yum dagi chathok khotok da oiro natraga akhoi gi thaba inkhang gumba kai gumba maina leina ko important oiba thaba gumba lei haraga disigi pung sigi matungina admaina gumba chatpi bado ko harasi lego card number 1 card number 2 aduga card number 3 ko hamba ani shuba ahum suba ko ahan ba khanba ngai yenga se ko hadi first card ki kari message lakhe ba tha pe yenga se ko first card ki shida lai se hai tare ko tholakpa problems tagi tholakpa oina oiko problems oiro natraga hakchang nungai taba oiro natraga sum nungai taba khotaba khra leraga diko ai do tamna tapna phagalle e haina dumai taraga khanbe ko sisina number 1 khanbangai gi oina hare ko sta number 2 khanbangai yenga se ko number 2 khanbangai gi oina silai se ko yamna energetic oina thaba inkhang tobo ko pang ki ba khangdangai thabak tobo do ngasi se kenom chat ki haraga chu ko hadi risk lobo ko pagi adumaina khra leiri ko sida section na di jatpio ko sense chat pa matam da ai ngamna badi hot pudi honagani ko nupasina lepi sengo ching ni na ko ching se mathak makha nai ba khot ba khitang slip to gi matam dai ro ondha ba ya bai chances su leba balance to no badi tawri mana side amma da khulai paire side amma da ko akoi gi langja sina lak pa gi type ta ma tawri se aduna haidi leino ko yaringai balance to bi ba ki ba khang da ba khot ba se lai je sa gi na ko tawra ge ta ngamna ba ngasi de ta chat lagi kana ga haidi adu gi energy sama ga mai to lai ko ga do sida lai ba mana pot se mana balance to no ba khonari na yana ba aina ngamna ba haiba gi dumai toro ko henjan handa ba do sida adoni ko silai se sisna number 2 khan ba oina le ko number 3 ko number 3 khan ba ngai gi oina growth thabak to matam da aingon da khatang chawkhat pa khot pa lak pa ko aduga ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯈꯛꯇꯪꯒꯤ ꯋꯥꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯇꯦꯡꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤꯀꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯦ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 7:52ꯗꯩꯅ 12:58 ꯐꯥꯎ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯡ 2:24ꯗꯩꯅ 3:23 ꯐꯥꯎ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯒꯤꯅ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝꯒꯤꯀꯣ 7:23ꯗꯩꯅ 9:24 ꯐꯥꯎ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯑꯊꯦꯡꯕꯩꯅ 7:58ꯗꯩꯅ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯝꯗꯥꯏꯒꯤ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 52 ꯐꯥꯎꯅꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯄꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯗꯦꯂꯤ ꯀꯥꯔꯠ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯀꯣ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ